Itse olen Ylivieskasta. Я сам из Ylivieska. Täällä on käynyt Ylivieskasta rakennusmiehiäkin rakentamassa teidän kirkkoa. Здесь из Ylivieska были строители, которые помогали строить эту церковь. Ja minun nimi oli Timo Kontio ja muistan Iikarin nimi. Меня зовут Тима Контио, Игоря я очень хорошо помню. Olen myös Ingerin kirkon diakoni. Я диакон церкви Ингри. Ja on oikein hauska, että saamme tulla tervehtiin teitä ja täällä on uusia kasvoja, mitä viimeksi ei ollut. Очень приятно, что мы смогли приехать сюда, приветствовать вас. И здесь есть новые лица, которых не было до этого. Meillä on yksi yhteinen asia, tämä Jumalan sana. У нас есть одно общее, это Божье Слово, Jota me saamme täällä oppia ja saamme kuulla. которому мы здесь учимся, которое мы слышим Ja здесь. se on tärkeää myös, että se sana saa koskettaa meidän sydäntä. Очень важно, чтобы это Слово коснулось наших Ja сердец se saa herättää. и могло бы пробуждать нас, Ja se saa vaikuttaa meissä. и могло бы влиять, действовать Ja нас. sitten myös, että se saa johdattaa meidät, että me saamme tuntea, että Также, чтобы это повело нас, чтобы мы могли познать, pääsemme uudelle elämälle tielle. что мы попадаем на новый путь жизни. Ja siitä varmaan saamme kuulla sitten myös päivän saarnassa. Наверное, мы это потом услышим в проповеди. Saimme kuulla tämän päivän evankeliumissa kertomuksen siitä, kuinka 10 vitaalista miestä tulivat Jeesuksen tykö ja tulivat parantumaan. Мы сейчас услышали место из Евангелия, где к Иисусу пришли 10 прокаженных, и они исцелились. Nytkin meitä on kokoontunut enääpikö 10, mutta me olemme täällä Jumalan kasvojen edessä. Нас здесь сейчас больше, чем 10, но мы находимся перед лицом Божьим. Ja samalla me olemme saaneet tulla Jumalan palvelukseen. И точно так же Бог нам служит. Mitä me ajattelemme Jumalan palvelukseen? Что мы думаем о том, что Бог нам служит? Mitä tarkoittaa, että me olemme Jumalan palvelu? Что означает, что мы в служении у Бога? Siitä voidaan ajatella kahdella tapaa. Можно поразмыслить двумя способами. Jotkut ajattelevat, että Jumalan palvelus on sitä, että me tulemme palvelemaan Jumalaa. Некоторые думают, что богослужение заключается в том, что мы приходим и служим Богу. Me tulemme Jumalan tykö ja tuomme tullessamme hänelle jotakin. Мы приходим к Богу и что-то приносим Ему, приходя к Нему. Tulemme rukoilemaan, Мы приходим помолиться, tulemme kiittämään, приходим возблагодарить, tulemme kertomaan itsestämme. приходим рассказать о себе. Kyllä se on hyvä kaikki se, että me tulemme ja me saamme rukoilla ja saamme kiittää häntä ja saamme kertoa, avata oman sydämen. Все это хорошо, что мы можем прийти, что мы можем молиться, можем благодарить и можем рассказать Ему, открыть сердце свое. Mutta on tärkeää myös se, Но важно также, että me ensinnä tulemme huomaamaan ja tuntemaan, чтобы мы сначала заметили, обратили внимание, познали, että me tulemme Jumalan kasvojen eteen что мы приходим перед лицо ja Божье. tulemme Jumalan palvelukseen. И мы приходим к тому, что Бог будет служить нам. Niin se onkin ensinnä sitä, Во-первых, это то, että Jumala meitä palvelee. что Бог нам служит. Jumalalla on jotakin, jota hän tuo meille. У Бога есть что-то такое, что Он принесет нам. Ja hänellä on jotakin, jota hän kertoo meille. У Него есть что-то рассказать нам. Jumala avaa sydämensä ja puhuu meille. Бог открывает свое сердце и говорит нам. Ja se on meille tärkeää. И для нас это важно. Eli nyt oli se, että ihminen voi avata sydämensä ja puhua Jumalaa. Или до этого мы говорим, что человек открывает свое сердце и говорит Богу. Mutta sitten oli myös se, että Jumala puhuu Но также и Бог ja говорит palvelee meitä. и служит нам. Kumpi on meille tärkeää? Что важнее для нас? Me voimme ajatella sitä tämän tekstin perusteella. Вот на основании этого текста мы можем поразмыслить. Nyt tässä oli kerrottu, että Jeesus matkasti Jerusalemia päin ja Samarian poikki. Здесь написано, что Иисус шел в сторону Иерусалима из Самарии. Ja hän tuli yhteen kylään. И зашел в одну деревню. Eli tässä ensin me näemme, kuinka Jumala lähestyy meitä ihmisiä. Здесь мы видим, как Бог идет к людям. Silloinkin Jeesus se vaelsi. И тогда Иисус ходил. Nyt oli se hetki siellä kylässä, että Jeesus oli siellä. И вот был тот момент, что в этой деревне, что Иисус находился там. Ja silloin nämä 10 pitaalista miestä tulivat ja kohtasivat Jeesuksen. И вот тогда эти 10 прокаженных
пришли и повстречались с Иисусом. olivat kuulleet Jeesuksesta, Они слышали об Иисусе, olivat kuulleet Jumalasta. они слышали о Боге. Ja nyt he tiesivät, että Jeesus on siellä. И вот теперь они знали, что Иисус находится там. Heillä oli asiaa Jeesus. У них было что-то, чтобы обратиться к Иисусу. Ja se heidän asiansa oli, että armahda meitä. И их просьба была, что помилуй нас. He tarvitsivat ensin saada jotakin. Они нуждались в том, чтобы что-то получить. He olivat sairaita. Они были больными Ne людьми. olivat pitallisia. Они были прокаженными. Ne eivät ollut niin kuin toiset siinä kansassa, Они не были как другие в том народе. jotka seurasivat terveinä Jeesusta. Те, которые следовали здоровыми за Иисусом. Mutta he tiesivät, he ovat sairaita. Они знали, что они больные. He joutuvat ollaan erillään toisista. Им нужно было даже быть отдельно от других людей. Sairaus oli niin vakava, Потому что болезнь была настолько серьезной, että se tarttui, что она переходила. saattoi tarttua perään. Она переходила к здоровым людям. Nyt me ajattelemme ehkä, että olipa kurja tilanne näillä 10 И miehillä. вот мы видим, что у них такое очень плохое положение. Mutta kun me ajattelemme tätä hengellistä merkitystä, Но вот если мы в духовном смысле поразмыслим, niin ketä oli nämä 10 pitallista? кто на самом деле были эти 10 прокаженных? Se olimme me. Это мы. Me olimme näitä. Мы были ими. Me olemme synnin pitalilla saastuneet. Мы запачканы грехом и прокаженные грехом. Ja se on tarttunut, se on kaikissa meissä ihmisissä. Это пристало, это во всех наших людях. Syntiin lankeemuksen seurauksena meistä tuli tällaisia. Впоследствии падения в греха мы стали такими, Niin kuin nämä 10 pitallista. как вот эти 10 Yhtä прокаженных. syntisiä, yhtä avuttomia me olemme. Мы точно такие же грешные люди, Ja беспомощные. me tarvitsemme sen, että me saamme kuulla tästä Jumalasta ja Jeesuksesta. И мы нуждаемся в том, чтобы мы слушали о Боге и об Иисусе. Ja että hän voi yksin parantaa. Что только один может Hän voi исцелить. parantaa sen syntisairaan. Он может исцелить болезнь греха. Ja millä tavalla hän on sen tehnyt. И каким образом он это делает? Miten Jeesus on parantanut meidän syntisairaan? Каким образом Иисус исцелял наши больные сердца? Se ei ole oikeastaan sen takia, että me olemme tulleet ja tuoneet hänelle lahjoja Это происходит не так, что мы приходим, приносим ему дары ja maksaneet hänelle. и оплатили. Tai olemme hänen ystäviä. Или мы, потому что мы его друзья. Mutta hän paransi meidän pitalitautin. Но он исцелил нашу болезнь прокаженности. Ennen kuin me edes synnyimme. Еще до того, пока мы не родились еще. Hän paransi sen Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Он исцелил это на среднем Голгофском кресте. Kun hän otti sen meidän sairautemme, meidän syntimme päällensä. Когда он взял наши болезни, наши грехи Hän на otti sen себя. sairauden Он взял нашу болезнь ja kantoi sinne Kolkatan и ristille. понес туда на Голгофский крест. Siellä sovitettiin Там это было примирено. koko maailman synti. Он искупил там грех всего Myös мира. minun ja sinun synti. Также и мой, и твой грех. Ja nyt nämä olikin onnellisessa tilassa nämä 10 А вот ihmistä, эти 10 человек, 10 прокаженных были счастливы, kun he tunsivat sen sairauden. потому что они знали свою болезнь. Oli paljon sellaisia ihmisiä, Было много таких людей, jotka ei tuntenut tätä syntisairautta. которые не знали болезни греха. Nytkin on paljon sellaisia ihmisiä. И сейчас много таких людей. Ei ne tarvitse Jumalaa, Они не нуждаются в Боге, eikä ne tarvitse Jeesusta. не нуждаются в Иисусе. Ei ne ainakaan tarvitse sellaista Jeesusta, И они не нуждаются даже в таком Иисусе, joka on Kolkatan ristillä sovittanut heidän syntinsä. который уже искупил на Голгофском кресте их Niillä, грехи. niillä on omat vapahtajat. У них есть свои Ne освободители. ajattelee, että en minä niin syntinen ole. Они размышляют так, я не настолько грешный. Tai jos minä olen syntiä tehnyt, minä itse sen sovitan. Да если я и согрешил, я сам справлюсь с этим. Minä itse menen Jumalan tykö Я сам пойду к Богу ja jotenkin sovitan ne omat pahat. и каким-то образом примирю это плохое. Mutta me tarvitsemme sellaisen vapahtajan, Но мы нуждаемся в таком освободителе, on mikä näillä 10 pitallisilla. какой был у этих 10 прокаженных. Että me tulemme hänen tykönsä Чтобы мы приходили к Нему, ja meidän sydämestä nousee se rukousta, armahda minua. и чтобы из сердца поднималась молитва, Minä olen syntinen. помилуй меня, Ei я ole, грешный. ei ole muuta tuotavaa. Нет ничего другого принести. Ja sitten Jeesus sanoi sen vastauksesta, mene, että osoita itsesi papeille. И потом Иисус сказал, иди и покажись священнику. Niin tässäkin on tärkeää, että Jumalalla on palvelijoita täällä.
И очень важно, что у Бога есть служители здесь, на земле. Hän oli silloin itse vaelsi opetuslastensa. Он сам тогда ходил с учениками. Mutta kun hän nousi ylös taivaaseen, Но когда он воскрес, поднялся на небо, niin hän valtuutti ne apostolit ja opetuslapset. он дал власть апостолам, ученикам своим. Että menkää te nyt ja julistakaa tätä sanoa. Идите теперь вы, проповедуйте эту весть. Eli täällä on niitä pappeja Или здесь есть теперь пасторы, ja sanajulistajia, проповедники слова, jotka meille lukevat ja opettavat tätä pyhää raamattua. которые читают и учат нас этой Святой Библии. Niin se on niin kuin neuvo meillekin nyt, että mennä niiden tykö. Это совет для нас теперь. Идите к ним теперь. Täällä on se sana, Вот здесь это слово, joka meitä parantaa. которое исцелит нас. Että sitä ei löydy mistään yksinäisyydestä. Ты не можешь найти это, будучи в одиночестве. Että me sieltä ikään kuin suoraan löytäisimme yhteyden Jumalaan. Что ты думаешь, что ты напрямую будешь искать связь с Богом. Mutta saamme tulla sinne seurakuntaan. Но мы можем приходить в приход. Siellä, missä on toisia niitä uskovaisia. Там, где есть другие верующие люди. Ja siellä kokoontua tämä sana näin. И там собираться вокруг Слова Божьего. Ja siellä se meitä opettaa. И там это Слово учит нас. Ja siellä saamme kuulla ikään kuin Jumalan suusta. И там мы слышим как будто бы из собственных уст Божьих. Sieltä kuuluu ne sanat, että se on totta. Оттуда слышится слово, это истина. Sinä olet syntinen, Ты человек грешный. mutta Jeesus on sovittanut Но sinut. Иисус искупил твой грех. Sinä saat synnit uskoa anteeksi. Ты можешь поверить в прощение грехов Jeesuksen sovitustyötä. ради искупительной работы Иисуса. Hänen nimessä ja hänen sovitumisessa. В Его имени, в Его искупительной крови. Ja näin tulee ihminen puhtaaksi synnistä. И вот таким образом человек очищается от греха. Silloin ikään kuin tämä Jeesuksen veri puhdistaa meitä. Это как будто бы сама кровь Иисуса очищает нас от греха. Nyt se meidän sydämemme alkaa kiittämään sitä Jeesusta. И тогда наше сердце начинает благодарить Иисуса. Niin kuin tässäkin oli se yksi samarialainen, joka palasi. Вот здесь написано, что один самарянин, который Se вернулся, huonoin palasi. он вернулся, Ja самый плохой, которого kiitti считали, siitä. и благодарил за это Иисуса. Kiitos tuli kuitenkin sille Jumalalle ja Jeesukselle. Все-таки благодарение вернулось Богу Иисусу Христу. Tärkeää, että me tässäkin huomaamme, että Jumalalla on palvelijoita, jotka meille julistavat sanaa. Но также мы видим, что у Бога есть служители, которые проповедуют Божье Слово. Tärkeää, että me kunnioitamme niitä pappeja. И важно, чтобы мы почитали пасторов. Mutta muistamme, että ne ovat Jumalan valtuuttamina. Но чтобы мы помнили, что Господь дал нам такую власть, He eivät puhu itsestään, mutta ne puhuu tästä Jeesuksesta. но чтобы мы не говорили от себя, а говорили бы вот об этом Ja silloin me Иисусе. sydämessään kiitämme myös sitä Jeesusta. И тогда мы в сердце будем благодарить Иисуса. Ja hänelle Jeesus sanoi, että nouse. И ему Иисус сказал, встань, Sinun uskosi on sinut vapaaksi tehnyt. вера твоя сделала тебя свободной. Ja nyt hän sai mennä rauhaan. И вот он пошел в мире. Eli meidän usko, se on siinä Jeesuksessa. Или наша вера, она в Иисусе Ja se on tässä Jumalan sana. и в Слове Божьем. Sekin on tärkeää meidän muistaa. Это тоже важно помнить нам. Se ei ole siellä meidän omassa sydämessä. Это не просто в нашем собственном сердце. Olemme kiitollisia siitä, että meidän synnit on sovitettu ja me olemme armahdettu. Мы благодарны за то, что грехи наши искуплены и мы помилованы. Vaan me emme kiitä itseään siitä, että me olemme niin hyvin onnistuneet Но nyt. чтобы мы не благодарили самих себя, что мы такие удачники. Mutta se kiitos on siinä Jumalassa, Но благодарность в Боге, että sinä olet armollinen. что ты милостивый. Sinä olet antanut poikasi. Ты дал сына своего. Ja se sinun poikasi on syntynyt ihmiseksi. И твой сын родился и стал человеком. Ja hän on tullut tänne maan päälle. И он пришел в этот мир сюда. Ja hän on tehnyt tämän sovitustyön. И он сделал эту искупительную работу. Ja sitten hän on lähettänyt niitä palvelijoita, И потом он направил служителей своих, jotka ovat myös meitä löytäneet. которые нашли и нас Ja также. jonka kautta olemme saaneet kuulla tätä sanaa. И через которых мы услышали это слово. Ja sitten haluamme sitä seurata. И мы хотим следовать этому. Olemme sellaisissa perheissä täällä, Мы находимся в такой семье здесь, jota sanotaan seurakunnaksi о которой говорится приход. ja sanotaan Jumalan valtakunnaksi. И täällä maalla. говорится о Божьем Царстве здесь на Se земле. on se joukko niitä uskovaisia, Это группа верующих людей, jota tämä Jeesus johdattaa tämän sanan mukaan. которых Иисус ведет согласно этого слова. Ja me opimme tuntemaan täältä Raamatun sanasta häntä.
И мы учимся познавать его из слов из Библии. Sen kautta meille avautuu niin Jumalan sydän. И через это открывается сердце Божье. Mekin voimme kertoa toisillemme, miltä meidän sydämessä tuntuu. Мы можем рассказывать о себе, что творится в наших сердцах. Niin kuin saitte todistaa sitä, mitä teillä oli. Как вы говорили сейчас, свидетельство. Mutta Jumala kertoo tämän sanansa kautta, Но Бог говорит через это слово, mistä hänen sydämessään on. что в его сердце Ja происходит. se erikoisesti kirkastuu tässä Jeesuksessa. И особенно это освещается в Иисусе. Se hänen ihmeellinen pohjaton rakkautensa Это удивительная, бездонная любовь syntistä kohtaan. по отношению к грешному Ja человеку. sellainen rakkaus, И вот такая любовь, että se ei hyväksy syntiä, она не одобряет грех, mutta se rakastaa syntistä. но она любит грешного Ja человека. tahtoo nostaa sen syntisen sieltä synnistä И хочет поднять грешного человека оттуда из этого греха, siihen elämäntiin. вот на этот путь жизни. Että me ei enää oltaisi synnin orjana ja palvelina, Чтобы мы не были рабами греха и служителями греха, mutta nyt olisimme Jeesuksen palvelijat. но чтобы мы служили теперь Иисусу. Meidän sydämemme nyt kuuluu hänelle Наше сердце теперь принадлежит Ему, ja hän tahtoo johdattaa meitä. и Он хочет вести теперь нас. Tätä minä toivon teille kaikille. Вот этого я желаю всем вам. Pysykää uskollisia Оставайтесь верными tälle pyhälle sanalle. вот этому святому слову. Ja pysykää semmoisena opetuslapsen paikalla. И пребывайте на месте учеников, Että tämä sana saisi teille kirkastua. чтобы это слово могло осветиться вам. Me sanan palvelijat saamme olla opetuslapsen. И мы, служители слова, мы тоже ученики. Että Jumala ja sinä rukouksesta Jumala saisi oikein kirkastaa. Чтобы Бог через молитву мог бы правильно осветить нам слово. Että pysyisimme uskovaisinakin sitten oikealla tiellä. Чтобы мы были верными на правильном пути. Niin, Jumala teitä siunaa. Бог да благословит вас. Ja myös tämän seurakunnan И työntekijät. также работников этого прихода. Muistakaa meitä ja mekin tahdomme muistaa Помните нас, и мы будем помнить вас. Jeesuksen. Во имя Иисуса. Аминь.